naba muri commune Ntega province Kirundo zone Rushubije Gacimbiri Curabugufi. Wakoraga iki? Je narihingira gusa i Burundi nuko banka babonye yuko ufise cyujya bategeza kwirukaho kubera ko navuga ijya ntambara yuko yari ndende y'abadede bari bafise. Bivuze ko umuperezida wari uriho bamwita nde? Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza. Ukuvuga ngo umaze igihe kingana gite mu Rwanda? Maze imyaka 11 ngaha mu Rwanda. Umaze igihe kinini rwose. Bivuze ngo wavuye iwanyu honga intambara zari zihari kuko mwarimo mukorerwa iyicarubozo. No kuvuga twe twarahunze kubera baragufata ukagenda ukakora akazi ko kwicukurira ugacukura hanyuma bamara kuja mu cya kinogo bose yaba mabuye yaba macumu yaba imiheto imyanki yose bakakurangiriza ibigwanisho bya gakondo. Bamwita Muhire afite imyaka 60 y'amavuko. Avuga yuko yageze mu Rwanda afite imyaka 49 y'amavuko. Arashimira perezida w'u Rwanda na leta y'u Rwanda na guverinoma y'u Rwanda. Uyu Muhire atuye mu karere ka Nyagatare ubwo yabanje kuba mu nkambi Imahama akaza kuhava akimukira Nyagatare ndetse agatera imbere. Uyu mugabo avuga yuko hari byinshi yagezeho mu kuva mu gihugu cyacu cy'abaturanyi cya Kongo kuba ari hano mu Rwanda. Avuga yuko yavuye mu gihugu cyacu cy'abaturanyi atameze neza ndetse bari kubamenesha, ariko kugeza izi saha Muhire yaje aba mu nkambi ya Mahama na myaka 2 yahamaze. Muhire asobanura yuko yavuye i Burundi hakiriho ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza aribwo akijyaho. Twamubajije nimba yasubira mu gihugu cyabo, avuga yuko atakwigera ahasubira bitewe nuko yahavuye bitameze neza. Avuga yuko hano mu Rwanda amaze kuhagira ibikorwa byinshi cyane kandi mu Rwanda nta mahoro. Avuga yuko rero atakwigera atera intambwe imwe ava mu Rwanda yerekera i Burundi. Avuga yuko mwanya wo kwerekera atazigera anasubirayo kuko mu Rwanda nta mahoro ndetse icyo ahakesha n'umutekano ndetse akakesha amahoro. Dore yuko avuga yuko n'abanyarwanda bagiye bamufasha kenshi. Avuga yuko abanyarwanda batandukanye n'abarundi ku rwego rwo hejuru, aho umunyarwanda agusanga wabuze icyo kurya akakugaburira, aho umunyarwanda ushobora kubura ikibiriti akagutiza ikibiriti. Avuga yuko abanyarwanda ari abantu beza cyane. Asobanura ko afite inka 30 hano mu karere ka Nyagatare. Aratuye kugeza izi saha yaguze ikibanza hano mu karere ka Nyagatare ndetse yatangiye gufasha n'abashiki be babaga mu nkambi Imahama nabo arabazana hano Nyagatare aho yubatse. Avuga yuko yashatse umugore w'umunyarwanda kandi kugeza izi saha Muhire amaze kubyara utundi twana 2. Avuga yuko atazigera atandukana n'umugore we kandi avuga yuko yabaye umunyarwanda atazigera asubira mu gihugu cy'abaturanyi cyacu cy'u Burundi. Avuga yuko yahavuye bitameze neza ndetse bari kubamenesha babakubita, nibwo bazaga ku mupaka w'u Rwanda babahereza ubuhungiro babashyira mu nkambi Imahama. Leta y'u Rwanda irabafasha ibitaho, ibamenyera ibyo kurya, ibamenyera ibyo kunywa, ibahereza amazi. Niyo mpamvu Muhire rero ashimira leta y'u Rwanda, agashimira perezida w'u Rwanda, agashimira na guverinoma y'u Rwanda. Muhire twamusanze mu ifamu yiwe ndetse yaduhamagaye, twarimo tugenda tumusanga mu ifamu yiwe. Avuga ko ashaka gushimira perezida w'u Rwanda na guverinoma y'u Rwanda. Avuga yuko ashaka kubicisha ku itangazamakuru, nimba twamufasha yashimira guverinoma y'u Rwanda agashimira n'abanyarwanda muri rusange. Ubwiwe yavuze ko ashima perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Avuga yuko buriya itegeko ritangwa na perezida w'u Rwanda kuba barambutse igihugu cyangwa kuba baraciye ku mupaka bakaza ku nkambi Imahama, perezida w'u Rwanda abizi kandi aba bifitemo uruhare rukomeye cyane, kubahereza ikaze mu Rwanda, kubafasha, akabahereza ibyo kurya n'ibyo kunywa. Buriya rero Muhire asobanura ko perezida w'u Rwanda aba bizi ndetse ari nawe ubagenera ibyo kurya n'ibyo kunywa. Niyo mpamvu rero Muhire yashimiye perezida w'u Rwanda. Muhire twamusanze mu nka ziwe arimo azitaho, dore ko afite abashumba 2 bose kandi bano bashumba arabahemba kandi abahemba neza cyane. Dore ko Muhire yize no kuvugira inka, ubu ngubu asigaye avugira inka. Byarakanga abana bikaragira abagabo cyari cyamudasanga usanguriza ibibondo umugongo wa mbenga wagarowe no guheka inyambe we nyabura werega warunyoni wahiye abahigi barawuranga natabunyere tukawuragira ozimaza twigendagendere nk'abakobwa ba kera n'ahabobo mu kugenda barumaguza.
niko muri guhanagura inka zanjye zishonze nkuko ndetse hamagara zikanga kunyitaba nkitabwa n'inyana zazo gusa. Marise ngwino hano. Nakwitabye databuja. Nikabuki inka zanjye ziri ubusa. Uyu mugabo aratangaje cyane. Uyu mugabo muhuye ntago wamenya ko afite ubutunzi bungana gutya. Afite inka 30, akagira abashumba 2 bo kuzitaho agaburira, ndetse atunze banaba hano ku ifamu. Muhire amaze kugura ikibanza cy'ibihumbi 500 hano mu karere ka Nyagatare. Avuga yuko na kino kibanza yenda kucyubakamo ifamu ndetse agashyiramo izindi nka. Uyu Muhire rero n'umugabo utiyemera, n'umugabo uzi aho yavuye naho ashaka kugera. Turaza kubabwira amateka yose se mu Burundi yarabaye hate, se ubuzima bwe yarabayeho ate, araza kubidusobanurira mu makuru arambuye. Rero Muhire asobanura yuko yavuye mu gihugu cyacu cy'abaturanyi, yakoraga akazi k'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, ariko bakajya bajya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, bakabafata bakabakubita, rimwe bakabajyana kuri komine, mbere ngo bahitaga komine ku murenge, bakaza kubarekura ndetse bakabakubita. Muhire rero aza gufata umwanzuro kuza mu Rwanda, ndetse azana n'abandi benshi cyane, yaje asaba ubuhungiro arabubona hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yazanye n'abandi benshi cyane, dore ko baciye ku mupaka w'u Rwanda ndetse bajyanwa mu nkambi Imahama, batangira kubitaho, babahereza ibyo kurya, babaha ibyo kunywa, babereka aho kuba. Muhire rero nibwo yageraga mu nkambi Imahama atangira kujya hanze. Uyu Muhire yari yarize ibijyanye n'ububaji, nibwo yatangiye kujya abaza akabona amafaranga makenya, ndetse kubaza abivamo arangije akora ubukomisiyoneri bwo kuranga ibibanza no kuranga amazu hano mu karere ka Nyagatare. Akenshi avuga yuko amafaranga yakuye mu bukomisiyoneri, hari ikibanza cya miliyoni 10 yeretse umuntu, barumvikana ndetse agikuraho miliyoni 3, ndetse aranahembwa. Avuga yuko aya mafaranga yamubereye intandaro y'iterambere rye. Akimara kubona aya mafaranga nta kindi yakoze, yahise agura ikibanza, arangije aracyubaka, dore ko inzu yubatse atari inzu nini cyane, yubatse inzu ifite amabati 15, ndetse yubaka n'akararo gatonya aguriramo inka, agenda azamuka gutyo kugera ubu ngubu afite inka 30, afite inzu ya kadestara, atuye hano mu karere ka Nyagatare. Ngira ngo abenshi tuzanamusura aho atuye, tunabereke aho atuye, tubereke n'abashiki be, tubereke n'umugore we. Avuga yuko cyangwa yavuze ko nitugaruka aribwo azatwereka umuryango we, koko twasanze famiye yiwe idahari, ndetse ngo yari yagiye gusura abiwabo, ubwo umugore wiwe aturuka mu karere ka Nyamagabe, mu murenge wa Tare, mu kagari ka Gasarenda, niho umugore we akomoka. Rero twasanze famiye yiwe yagiye mu ntara. Avuga yuko rero nitugaruka azatwereka famiye, akanadutembereza, kuko natwe twarimo twihuta. Hari inkuru twari tugiye gufata y'umugabo wakubise umugore we, umugore akahita yitaba Imana. Niyo nkuru twari tugiyemo. Uyu mugabo arangije araduhagarika, adusaba ko yashimira perezida w'u Rwanda. Twumva cyangwa tucyumva igitekerezo cye cyo gushimira perezida w'u Rwanda, tumubaza impamvu ashimira perezida w'u Rwanda. Atubwira ko hari byinshi yagiye afashwa na leta y'u Rwanda, atubwira ukuntu yitaweho mu nkambi Imahama, atubwira ibintu byinshi bitandukanye. Twifuza rero guhagarara tubanza dukorana nawe ikiganiro kitatinze cyane, ikiganiro cyamaze iminota 10. Iki kiganiro rero twakimaze turi kuganira n'uyu mugabo Muhire, ndetse twihutaga cyane, ntago twafashe byinshi, twavuganye bikeya, ndetse tumubaza bikeya. Turangije twita tujya gufata iyi nkuru y'umugabo wari wishe umugore wiwe hano mu karere ka Nyagatare, mu murenge wa Karangazi. Wumve yuko ibi bintu byahuriranye, ndetse uyu mugabo yaduhaye amakuru, ndetse n'inkuru twari tugiye gufata niyo mugabo wishe umugore we. Ngayo nguko rero Muhire avuga yuko kugeza izi saha amaze kugira amafaranga angana na miliyoni 10 kuri konte yiwe. Avuga yuko yabaye umunyarwanda, ahubwo ashaka ubwene gihugu bw'u Rwanda, akaba ashaka n'indangamuntu y'u Rwanda. Avuga yuko rero yabaye umunyarwanda mu bandi, ariko ikintu asobanura ko abanyarwanda ari abana beza. Asobanura ko buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda amushimira, ndetse abanyarwanda bavukana avuga yuko bose abafata nka famiye ye. Bivuze ngo umuryango we
bose ni mu Rwanda, ariko nanone asobanura ko famiye yiwe yose iri hano mu Rwanda, bose baje nta n'umwe usigaye mu nkambi y'Imahama, ahubwo bose abafite hano Nyagatare. Ahubwo avuga yuko iwabo i Burundi hasigaye papa wabo na mama wabo nibo basigayeyo, bashiki be baraje, bakuru be baraje, bivuze ngo rero umuryango yarawuzanye, bivuze ngo iwabo hasigayeyo mama we na papa we, ariko agerageza kubafasha akaboherereza ku mafaranga. Uyu Muhire rero ni umugabo utangaje, ni umugabo ushekeje, ni umugabo mushobora guhura numenye ko afite amafaranga, ni umugabo witwararika, ni umugabo witwara neza, akora ibikorwa rusange, akora umuganda, atanga imunga, arafasha, atanga amafaranga y'irondo. Uyu mugabo nta kosa na rimwe ajya agira mu mudugudu, dore ko umudugudu yavuze ko uyu nguyu ari umuturage bafite witabira gahunda za leta, ni umuturage bafite ukora buri kimwe cyose, niyo muturage witanga kurenza abandi. Mudugudu asobanura ko uyu mugabo yabaye igisubizo ku Banyarwanda, avuga yuko kuba afite inka, akaba afite abashumba babiri ahemba, akoresha, yishyura ku kwezi, hari uruhari atanga, cyangwa hari abantu nyine atunze, kuko atunze abantu babiri, b'abantu babiri n'abatunze bafite abandi bantu batunze. Mu gihe umushumba umwe uyu mugabo amuhemba 80,000, urumva ko uyu mugabo ahemba n'amafaranga menshi, ariko ubwo ngubwo amafaranga 80 abahemba baritunga, bigurira ibyo kurya, bakinegurira ibyo kunywa, w'icyo asabwa no kubahemba ayo mafaranga 80,000 gusa, ibindi rwose bakabigura mu mafaranga yabo. Avuga ko amafaranga yabo ku itariki ya mbere aba yayabahaye, dore ko aya mafaranga avuga ko ayakura mu mukamo. Avuga yuko akama litiro nibura 100 ku munsi, litiro 100 ku munsi akazijyana kuri dayari hano ku ruganda rw'Inyange, ngira ngo murahabona. Avuga yuko rero amafaranga aboneka neza cyane, kandi ko anasobanura ko akomeje kwagura ibikorwa bye. Avuga yuko ashaka no korora amatungo magufinya, kandi abaturage bakazabimufashamo korora ano matungo magufinya, kubera ko ibintu by'ubworozi bw'amatungo magufinya ntago abizi. Bivuze ngo arasabwa babandi b'abajyanama, babandi bigisha abantu imishinga, bakabanza akamwigisha uwo mushinga, ese bigenda bite, bikorwa bite. Koko yagerageje ngo no korora inkoko biranga, inkoko ziza kumurwarana umusinziro, dore ko atari yanabihuguriwe. Birangije rero biramuhombera, aza kubireka, avuga yuko akeneye undi mushinga yashinga. Muhire rero arasaba buri munyarwanda wese udafite akazi ko yakwihangira akazi, ni akazi k'umunyagara. Avuga yuko ageze kuri 10,000,000 yaraje nta n'igihumbi afite ku mufuka. Avuga yuko rero hano mu gihugu cy'u Rwanda hari imibereho, hari nyine gushakisha, nyine hari ubuzima. Muhire hari ikindi kintu nari nibagiye kubabwira yavuze. Ikindi kintu yavuze ni kino: mu Rwanda hari umutekano, mu Rwanda hari amahoro, buri muntu wese ugeze mu Rwanda ntago yifuza kuhava. Reba nk'umusitari wigize kuza hano mu gihugu cy'u Rwanda ngo Aisha Speed, nawe yageze mu Rwanda biramutangaza cyane. Ageze mu Rwanda yumva arahakunze cyane, nibwo amakuru yahwihwisaga ngo yaguze ikibanza, ngo yaguze inzu hano mu Rwanda, ariko iby'inzu yaguze mu Rwanda ntago twigeze tubimenya. Ayo makuru twigeze tunayitaho, nubwo twigeze tuyakora, kuko twasanze ari ibinyoma, ari ibihuha, ari ya makuru ubu usanga adahagazweho, amakuru utamenye uko ameze. Ibintu ntago yabyivugiye, ahubwo avuze ko mu Rwanda ari heza, ahishimiye, ahubwo azahagaruka. Rero bahita bumva ngo yahaguze inzu. Ibi ngibi byatumye benshi bavuga yuko mu Rwanda ari amahoro, kandi koko n'abanyamahanga baje mu Rwanda bavuga yuko mu Rwanda ari amahoro, kandi koko mu Rwanda ni amahoro. Mu Rwanda iyo wubahirije gahunda za leta nta kibazo. Mu Rwanda iyo ukoze ibikorwa bitanyuranye n'amategeko nta kibazo. Mu Rwanda banga umuntu uhungabanya umutekano wa mugenzi we, kubera ko iyo uhungabanyije umutekano wa mugenzi wawe hari inzego ziguhana. Urugero, uramutse urwanye na mugenzi wawe mugakomeretsanya, ribu ako kanya ihita ikihagera, cyangwa ihita ihagera, mwebwe mwese ikahita ibafunga, mu gitondo bagakemura ibibazo byanyu. Uri mu ikosa agataha, uri mu ikosa agahanwa, utari mu ikosa agataha agahanwa. Bivuze rero mu Rwanda ni amahoro. Natwe nk'Abanyarwanda turashimira uyu mugabo witwa Muhire ufite imyaka 60 y'amavuko, turamukesha kudushimira, tukamukesha cyangwa iterambere amaze kugeraho, turaryishimiye nk'Abanyarwanda, kandi rwose tumuhaye karibu nk'Abanyarwanda. Twamwakiriye kera, nta mpamvu yuko
twagirana ikibazo na Muhire Sylvestre. Reka rero Muhire atubwire uko byagenze, yavuye mu Burundi ute, ese ubundi yambutse igihugu gute, ese ubundi byagenze gute kugira ngo aze. Reka rero abitubwire mu makuru arambuye. Reka naba muri komine Ntega, province Kirundo, zone Rushubije, Gacimbiri, Curabugufi. Wakoraga iki? Je narihingira gusa i Burundi nuko banka babonye yuko ufise cyujya bategeza kwirukaho kubera ko navuga ijya ntambara yuko yarinda ndende y'abadede bari bafise. Bivuze ko umuperezida wari uriho bamwita nde? Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza. Ukuvuga ngo umaze igihe kingana gite mu Rwanda? Maze imyaka 11 ngaha mu Rwanda. Umaze igihe kinini rwose. Bivuze ngo wavuye iwanyu honga intambara zari zihari kuko mwarimo mukorerwa iyicarubozo. No kuvuga twe twarahunze kubera baragufata ukagenda ukakora akazi ko kwicukurira ugacukura hanyuma bamara kuja mu cya kinogo bose yaba mabuye yaba macumu yaba imiheto imyampi yose bakakurangiriza ibigwanisho by'agakondo byarakanga abana bikaragira abagabo cyari cyamudasanga usanguriza ibibondo umugongo wa mbenga wagarowe no guheka inyambe we nyabura werega warunyoni wahiye abahigi barawuranga natabunyere tukawuragira ozimaza twigendagendere nk'abakobwa ba kera n'ahabobo mu kugenda barumaguza. muri Rwanda buri nka zagiye zishonze nk'uko ndetse hamagara zikaba kunyitaba mwitabwa n'ingana zazo gusa. Marise, ngwino hano. Nakwitabye data.